أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin thumma amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangguan sin kami haarang Islam amoy niyan kamo roon biyayaon pamayway sin kamo kimi kita sa dati matayong huwag programa sin kami di hapagtaon at da'watus salafiyah amoy sa kahaba mahapon sin ahad dia sin waktu tabihaon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala yari ni sabing kami katawitong huran sin kamo amoy in maniuk-yuk kiabusan panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala magpatumtum hakato niyo kataan bukun hadja lang ta amoin kamo di morongog ipatumtuman lapay ing ginhawaran sin kami pagpatumtuman namo sin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin wasihat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna bukun imaksud namo lang ta dimihil pangadjian bat lang ta giwa namo ing ginhawaran namo lapay din ahli namo iwan na sin panaiwan namo kaguruhan bukun yan tuwat lang tayo maksudsin kami, kamu hadyan patumtuman. Labi luwa, ginhawaran na mo, amuin kami nagkabtangan, sin pangadjian, kiyawa din hakalam sin Allah Ta'ala, iwanasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in patumtuman na mo, ginhawaran na mo, sabsambat si magbibisara, nasasuok-suok sin simod na mo, maun pa, lang ta matatay nga sin kamo, lamin suok sin simod na mo maripa, lang ta patay nga na mo. Sabi ito, yung pagpatumtum mga palawon hakama Islam sa plag pagkataan amuin mawaya patumtuman sin pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan kawaunta dahil ha kalam sin Tuhan Rabbul Alamin sarta hadis sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah in maudu at tawakan pangadjian sung nato bisaraho na mahapon ini mga palangwan hakama Islam hulat-hulat ako dahil ha taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala amin bang mayan pahantapon sin Allah ta'ala in dila sin kami amin kumabtang atawakan mamisarahan tungod pag-arama amin bang mayan di kami makasiha dahil ha amin bitikan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin laong ta padduman piagbanda sin Allah ta'ala piagbin si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakato niyo kataan amuin bangkitan niyo magkabtangan tungod pag-arama at tawakan mag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala suway in kakahinang nato aun tinggilan daing haamuin kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sa kaula-ula bang aram ang pagbisarahan mga palangwan haram Islam so itod kita di mutas ding harwa katigini. Dua katig amin lang tamahinang hikabuntol sindaran sin pag-aramata, hikabuntol sin atikadta, hikabuntol sin akidata, sarta hikalanyot sin pag-iman panawhid yakin halong bigi pangatayan
patuhan Rabbul Alamin. Jadi niya mga palangon hakamay sa in mawdu, amoy in laong ta, song na to pangadjion na mahapon ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, amo na in wasihat panagnaan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak to siya laong ta simud, pa Madinatul Munawwara, amo in laong ta adlaw sin paghijra niya, pagdatong niya pa Madinatul Munawwara. In wasihat si Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, masyhur, sa alta kaingatan sin kamatauran, magkawasa nila, magkanasihat day sa mga kaulamaan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, amo ini insong na to pangadjion hamahapon ini. In hadis ini kariwayat hi Abdullah ibn Salam. Hi Abdullah ibn Salam. Pagtagon siya inilong na hadisus salam nung si mga sila magbahasa. Aon pagtagon sa hadisus Jibril ini ni hadis as-salam. Sabmayta dihay ni in nagriwayat sin hadis hi Abdullah ibn Salam. Tiyagnaan niya sa nung na-afshus salam, damikyan in hinapusan sin kabtangan daw na tadkhulul jannata bisalam. Na pagtawag siya na hadith, salam. Manjari mga palangon na agama Islam, amo ini in panagnaan wasihat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mga tao Madina. Bukod hadja mga bangsa muslimin, in piatumtuman niya, saplag pakatan sin mahadjana, mano siya sa suko sin naguhula ha Madina, labiluwa amuin si mampang miyak mon kaniya hapagdatong niya madto pa Madinatul Munawwara, hawak to in Nabi sallallahu alaihi wasallam naghijra, hati sin paghijra naglain siya dahil hawla kaya pag anakan kaniya amunin Makkatul Mukarrama, hawak to sin Allah Ta'ala iorderan na siya in papaglainon na siya karna biya dagbus bukun na mahayang in paghula-hula niya rewon ha Makkatul Mukarrama sab hamasayad to mga palangon ha kamay sa ma'lum kato niyo katan hapanagnaan in Nabi sallallahu alaihi wasallam lang ta kaya paturunan sin ayat sin Allah Ta'ala bilang nahinang Nabi nagpasampay sin pagtauhid patuhan Rabbul Alamin doon ha Makkatul Mukarrama in kamatauran ding ha mga manusia halaw sin Makkah. Amuin mga bangsa Quraish, dahil naman pagkampong niya sampay patauro kaing, matao din biya dagbos, wala kiamuhan kaniya, sarta biya dagbos igil siya, sampay jangki siya. In Nabi sallallahu alaihi wasallam sa nahadya si Mabar, karna in siya rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala, asal magdatong hakarasulan iwan sing kanabihan. Dahil hapanagnaan masapa, dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam sampai maripa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mga sila magpasampay sin risala sin Allah subhanahu wa ta'ala ay magpakalaway hadda sila kabinsanaan, magpakalaway sila biya dagbos igilon jangkihon sampai biya dagbos kaluhon sin mga kauman amuin pagdadakwahan nila. Inyan asal yan sunnah kakahinang laungta jumatuyan hakanabihan ibang karasulan. Dahil yan lang taha amuin aturan ato kan tabiat sin bilang magpasampay hanggang na yung kita niyo lang tabiat dagbos umupi-upi sumingod-singod magpasampay sin panghindo sin agama Islam karna in kita niyo alhamdulillah maniutiyo nakapangadji lang ta sin pag-agama nakahati ambuk dua hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam natanto na hadja in kita niyo suway kita niyo sa magpasampay biya sin pagpasampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nga sabi ito, aunday sa madya to kato niyo, although lang tamabiya sin mga jimatuha kanabihan, partandasan sin Allah Ta'ala kanila, subab na yun sila yadto, na malagoy kasabar, malagoy katahaniwan katatas, sin lang tabiya mga uno-uno na partandasan sin Allah Ta'ala kanila. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, maingat siya magbutang laong ta hukuman atau akan aturan hatiap-tiap generation banglaw ta generation niya on hapatahunan niya on makusog pa pag-iman si mga manusia na depende ra isa hapag-iman nila bang uno isa min partan da san hiril sin Allah Ta'ala kanila na bang taong mawarong tabi ang mga limalalam man yung pag-iman o daon na sa partan da san sa di mabiya sin partan da san hipagdihil sin Allah Ta'ala ha mga sila kanabihan karasulan
labi luwa long tahan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa, aun hadya pagkalawayan singgitan niyo hatungod pagdakwa hangkan na kyawaita in pagdakwa induhulan niya suway long na as-sabru alal adapihi, suway aun kasabar sing kita. Hapag dakwa, hapag tuntut ilmu, hapag tatbik sin ilmu, hapag taat pa Allah Ta'ala, hapag tinggal sin liangan sin Allah Ta'ala, suway aun katahan, iban kasabar, iban katatasta. Karena bangway nung katahan, iban katatas, sin tiap-tiap hang katuring kato niyo, ando na mag-give up na kita. Hati na uminsap na kita, arundi na kita himinang sin parda akan sin Allah Ta'ala. Hangkan na abuk ring ha mga laong tasipat, suway hipagsipat si mga bariman, ang paamo to din sipat si mga bariman, amo na ing kasabar. Amo na ing kasabar, mga palangwan na agam Islam. Sa bangaon kasabar mo, na tumatas ka, insyaallah ta'ala. Tumatas ka sampay hadya mapugna ka rihadon niya, di ka makabutas ding laong ta sumudjod rumuko. Iban himinang sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa may taon katataston kayo. Yan insipat si mga bariman. Aun katatas nila po Allah subhanahu wa ta'ala ato partandasan sinto na bulalamin kanila. Kaya na ba si mga magsambahayang suhuy ni mga palangon na aram Islam. Bangway katatas katahanta, iban kasabarta, subhanallah. Aun waktu yaon kita lang tabi mga natutugtog marayaw, hagbot sinamon pagtutugtugan mo biya si mga kaibanan na doon kaya usan nikmat sinallahu ta'ala. Iban air condition halam simbilik nila. Iban kulangan nila mahagnol, biyayan, magbuwa-buwa. Pag-uwas lang ta, maabot lapit adlaw, amoy yun yung paghalok tuod, si mga sila lang ta, masub, magtuog. Sheikh Abdullah, amoy yan tukari. Natin nga, akon in kaiwanan, di na makaukat, di makaangkat sintay kud nila, ring hakukulangan, hawak to tumilahak in Bilal, haka masjid-masjidan, manawag tawag, as-salatu khairum minan naum. Insang bahayang, labi marayaw, rin simpang tuog. Na in mga bariman, alhamdulillah, minsan pabyadiin in sub nila hakulangan, minsan pabyadiin in baya nila matuog, hatat kala in partawagan sin Allah Ta'ala natawag sila, kaya wajiban sila, ando sa da sila magbangon, tumulahad, magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di nila parulihon, atawakan di nila paunahon, in kawayan sin hawa nafsu nila, malaingkan magad sila hauno-uno na lang taraakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala karena yung pag-iman doon kanila sa tatapilan sin kasabar patuhan Rabbul Alamin. So amoyad to mga palawon na Islam. So rihay ni hawag to in Nabi sallallahu alaihi wasallam biadagbos naka nanamna kabinsanaan doon hamag katul mukarrama yapaan na sila ya Abu Jahal iban sin kaibanan na long ta mga bangsa Quraysh amuin marugal kaniya agon long ta di na siya makahibal jajaghan siya pakain in panaw niya yang sabiad to nag-order na kanin Allah subhanahu wa ta'ala in papagrainon siya pamanitul munawwara maghijra madto pa long ta al-Madina. So manjari mga palaman na agama Islam in paghijra ini damikyan o rin hukuman sin paghijra. Amoy long ta maglain kaw ring hula kaya bubutangan mo biya dagbos bukun matanam in pag-aga maroon ato maglain kaw ring hahula kufur madto pahula long ta amoy in mga tauron halawman niya mga tao nagiiman pa Allah subhanahu wa ta'ala hatat kala ko makagaus aun gaus mo dihil kay mo sin Allah ta'ala maghijra yaon kau nakabutang kauman sin mga tao jaluhaka kauman sin mga tao biya dagbos di kau makahayang mag-arama haarama sin Allah Ta'ala bangaon gaus mo biya wajib sin Allah Ta'ala kay may maghijra kau sabab na bang kau ni maghijra dumoon naman kau hanarakala sampay sin ikaw makawa na sin fitna iban long ta makuhila na si mga sila manguhila sampay sin pag-iman mo agon-agon makawa atawakan maig na dahil haraghal mo karna sin environment kaya guhulaan mo kikita mo yung kakahinang langgal sara patuhan na bulalamin iba sin uno-uno ng kataan mano siya amo in simusulang po Allah subhanahu wa ta'ala labi luba bang ikaw taka anak asawa aun anak mo siwi-siwi manjari pasuliwon murong hakaw man sin mga tao
Tabiya yaon. Amuin long ta kauman sin mga manusia di magdidikir pa Allah Ta'ala. Di magtatag-ipon pa Allah Ta'ala. Simusulang pa Allah Ta'ala. Himihinang sin parkala hikabong si kanila sin Allah Ta'ala. Ando ayaw ka mag-ipat. Hakaanakan murun hakaw man yan. Karna in anak mo rakala sumulig lumagbo. Mabiya da sin tawlom sin kauman. Makasingod. Sin uno-uno nakikita niya amon long ta. Yaon nakatilibot sinamon tiyaguhulaan niya. Yang sabihan to piya wajib sin Allah Ta'ala manghijra maglain kaw. Parman sin Allah Ta'ala alam takun ardullahi wasi'a patuhajiru fiha. Parman sin Allah Ta'ala bukun ka in kaaunan sin gumi sin Allah Ta'ala maluag. Amuin man jadi ka maghijra maun palawm niya. Hati niya maghijra ka uday haamok ka man. Amuin bukun ka mata na mag-agama kadto ka pa ka man. Amuin tumanam ka mag-agama sarta mahayang in kabuhianan mo sarta mahayang na isab ka mag-agama po Allah subhanahu wa ta'ala. Ay naman ka rumuon. Hakaw man sin mga tao. Amuin, di ka sumanyang. Muna-muna hapag dunya mo. Iwan lang ta tungod pag-ibadat mo po Allah subhanahu wa ta'ala. So inyad to mga baramyan. Inyad to deng mga hukuman. Biyutang ka to sin Allah ta'ala. Hati na papaglaynong kita. Sabna maluwaging gumi. Bangkaw ri lang ta makatanam dito halupa suog. Pasal sinlong mo na in kauman na muyaon biya dagbos in magkakanto pa masjid hapaan nila jagahan nila sampay gura-guraon sampay biya dagbos puhingaon ampalong si mga maas-maas di mulong na matukuin langit sabab sin kaya tauran ka isa-isa mura na biya dagbos in Allah Ta'ala nagbanda kay mo paglain kaw at tawakan paghijra kaw lawag kaw sinaman hula matanam kaw besin kita ini mga tausog kita anak kita lupa sug gamatauran sumawa naman kita untain lupa sug biya bang mayan sin Allah Ta'ala rihidan sin Tuhan Rabbul Alamin long ta pag-iman gawot in mga tao halom niya sarta long ta mga hidayatan iwan lapay na in mga long ta nagdanakura iwan na sin mga rakyat along singkaw man mangmayan sila inshallah subhanahu wa ta'ala amuin magbalik biya kain na tagna magpasambo sin pag-agama iwan sin pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala sabkarna na biya dagbus kay pasaran na atawakan timaod na in mga kakahinangan mo hindi nakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabihan to na ako hindi na in mga tao amuin naghihinang marayaw tumutog doon sarta si mag-usaha iba si mga tao lang tamo ni mabay siniluhala na biya dagbus naghijra na sila sa may tanamay nindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa biyayad to na Panginoon ta po Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan in mga katotay manghuran naghula lupa suhog labi lupain hula takalasan lupa suhog amuin magbalik biya kain na tag na tumubo in pag-iman doon hawi pangatayan sin tiap-tiap naghula rin doon sarta amuin makalayo sila rin nga parkala yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan rin nga mga parkala amuin hikalara sin pag-iman nila inshallah subhanahu wa ta'ala so manjari mga palangon haka may Islam paghijra si Nabi sallallahu alaihi wasallam pamanito munawwara dito man siya law ta in suy-suy nara na pamanitul munawwara law na in rasul sin Allah Ta'ala yawn ha Makkatul Mukarrama naguhula naraag masintuhan niya Rabbul Alamin papaghijrahon sarta in hula napi sin Allah Ta'ala paglainan niya amuna in Madina amuna in Al-Madina manjari in mga taulong tahalang si Madina biaragbus si maplag na in khabar in baita sinlong na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the way na sila way on harap mali pa Madina naghijra iwan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu manjari in kamatauran ding ha Madina long tasibu da Muslim iwan Muslim sa masayad to mga palawan ha kami Islam bukod ni Madina besin hula biyayaon pa in Madina jaman na kauna wala pa in Nabi ni matong matukan nila although long taon Muslim din doon sa tiyot-tiyot mga 15% da in Muslim doon kanila patauron ko na lang pa mga 20% dihayan in taod-taod si Muslim doon sa Madina naghula amuin mga sila tao Madina bakas na katupa Makkah waktu in Rasulullah na hinang Nabi manjari inot-inot sila nakasud pa ka Islam sampay mino in kay wala man pa Madina nang invite na isab dito ha mga law ta kampong nila amuin pasuron pa agama Islam sampay law tabiya dagbos si murig-surig sila sa magkulang maglabi mga 15% din taud-taud nila Madinatul Munawwara hatay miyadto amuin law ta
bago in Nabi sallallahu alaihi wasallam nakasud madto palawom sin Madinatul Munawwara. Naman jari mga palangguan ha agama Islam, lang hi Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Hi Abdullah ibn Salam ini ambok siya Yahudi ha jaman na kauna. Yahudi ha Madina siya. Lang hi Abdullah ibn Salam ambok akulog na ring ha mga amuin miyagad miyawon pa amuin law ta hapaslangan. Ha boundary sin Madina. Miyagad ako lang nabiadagbus si Mampang hapag datong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Although ko na Muslim hadyaman nito. Sain ako lang na tatkala kaya baita bat in dumatong ini Rasul sinallahu ta'ala, Nabi sinallahu ta'ala, ambok ako lang na hawadyaman nito Yahudi, naguhuna-huna ako. At tawakan biadagbus, mabaya ako kimita. Curious ako sa masimbahasa. Maba ako kitaon bang matan kain tao ini bat Rasul sinallah subhanahu wa ta'ala. Bang matan kain tao ini, amun naggulal nabi ini, amun harap mari pa Madina, bat in siya ini, amun naka ini, in piyag iyan sin kanabihan, karasulan na kauna, amun gumuha huling jaman, amo kakuring hamngalaw na timatagad, sarta si Mampang mantukan niya. Manjari mga palawan na agama Islam, naroon na kami noon ng tatagad lang si Abdullah ibn Salam, ang kaganday ba sa nabuk, Imam sin Masjid Jami ini Abdullah, deto yato, alhamdulillah. Dito man siya to, di matong na lang na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. So ambok ako rin ang mga jima jakalong na. Pagdatong si Nabi sallallahu alaihi wasallam pamari na pagsud niya, magtuy kulong na piandang iatod in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-atod kulong na papamayuan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hapag atod ko pahadjalaw na hapamayuan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakahuna-huna ako magtuy. Ibiyahin ragbos pamayhuan. Pamayhuan sintao di magpuputing. Pamayhuan sintao magbibisara sin bunnal. Bukong biyahan ni inlo paragbos sintao putingan. Hawala pa in na pinakakabtang sin kabtangan niya inilong na. Asal pag-atod ko naman kaniya, kita ko magtuylong na magtuy ako nakakahagad, but in siya ini matan Rasul sinallah subhanahu wa ta'ala. Hapamayhuan niya dya kita kulong na, magtuy ako na convince, sin in siya ini Rasul sinallah ta'ala. Sarta nag-inot-inot na magtuy si minup in ka-Islam palawang bigay pangatayan ko. Subhanallah. Amo ini mga palawan haka may som in kaya riwayat kato, in kaya baita kato si Abdullah ibn Salam. Bangon na experience niya hawak to panagnaan kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isuring kato ni mga palawan haka may Islam. Hamasa na to ini. Amoin umatod hadya kato ni mga silaway nag-aarama, ma-convince sila sumud pa agama. Ang baharing kato niyo. Amoin yung pangasumo mga palawan haka may Islam. Inabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamatawran ni hadakwa niya, bukon lang takabtangan niya. Amoin invite niya, bukon. Sa kakitaan at sa inkignot kuhibal, lakutabi at piil palangay, si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma-convince na ka magtuy. Makaagad ka, iwan makasud ka magtuy pa agama Islam. Biyan na si Kaya Abdullah bin Salam. Pamayhuan na si Nabi lang na, magtuy lang na nakaimang ka na ko. Amoy inin pamayhuan sintao, di magbilis sara, mangmukul bunal hadya. So magtuy ako nagimangkan in siya inimatan Nabi sinallahu subhanahu wa ta'ala. Karena mga palawan na agama Islam, in kita niyo, akida sinahlusun na wal jama'a. Aun pagtagon ilmu pirasa pagtagon, amun pirasat. In pirasat lang sintaw sum pirasat, ini ipag-inject sinallahu ta'ala, papangatayan. Sintiap-tiap bariman, sintiap-tiap laung ta amuin tagapanghati haara masarta biyabaw bukan ini ilmu niya. Sa kahawa gumanap sumung in pag-iman iwan ka ikhlas habigi pangatayan magsusung iningat niya pagtakong firasa. In firasa amoy in panghati daing halawm bigi pangatayan ipag-insert sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amon umatud ka papagkahimumano siya, hari pa siya magkakabtang, hibal niya hadya, aon na magtuy katilakan mo, intaw inibihain, intaw inibihain. Bakuri sabi na gusto magtuhuma, in pagtuhuma, liaharam sila Allah ta'ala.
Saon pagtakon pirasat, amon visual insight pagtakon. Si mga silalong tamagawahasa, kakitaan mo hamano siya, mga bariman, mattan pa Allah Ta'ala, ang kaikhras pa Allah Ta'ala. Kignot kuhiwasin pagkahin niya, magtuloy na mapatta-patta, bang isiwin tao ini. Aon niya to biyayad to. So, si Abdullah ibn Salam, although ko siya Muslim hajaman niya to, saon ka-ikhlas niya. Sa mayta, amok siya miyagad, imalup madtulumawag at awakan atin niya timatakad, simpang katong sinabi sa Rasadlam, bukon siya mag-inkarlaw na kitaon ko kuno, bang isiw ini. Sa asas siya himuhuna-una, kitaon ko, bang hapang naman ko intaw ini, ba't kakitaan ko ng kanayong kasabunalan, insyaallah ta'ala, kumahakad-makad ako kaniya. Amayad to. So, on ka ikhlas po Allah ta'ala. Siya yun to, nagdala kasasin kasabunalan pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdala sin agama sabunal ding hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. So, ang kau naglalawag, bayad to. Amoyin, naguhuna-una kau, ya Allah, hidayat ya ako, utuhan ko, pabatuka ako, pagkaamuhan, insyaallah ta'ala, Allah ta'ala magbisod kay mo, utungon niya kau, makadto pagkaamuhan. Sa bangin, huna-huna mo, amoyin lang mo di ako kumahakad, habayta nila yan. Minsan pagkalam sin Allah ta'ala pagbasahon. Atawakan hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sa piyaw na mo lang may mga tao ini bang tumpungan si mga ini, mangwa dahil mga ini, asal di ako kumahakad kanila ini, tanto di ko kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ukawain pangatayan mo, palunukain pangatayan mo, pangayo ko po Allah ta'ala, ya Allah, bangin kaaunan ko ini, nakabutan ako paparkala kalaungan, hapag-arama, ando ukawain pangatayan ko, atawakan ukawain lawang, indaan, amuin makasud ako maun pa hidayat mo, makabatok ako maun pa sampul na hidayat din kayo. Bang daya tunimangkan mo ya, kau pananguan hagama Islam, insyaallah ta'ala, madawhat mo in rida, rahmat, iban hidayat, sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapinda kau, magkakanto ko pagkaamuhan, sin pag-agama, pabuntol, panawhid, patuhan Rabbul Alamin. Biasin ni Abdullah ibn Salam, pangadyan na kula sa ni mga palangon hagama Islam, in kaya suy-suy ka to hi Abdullah ibn Salam. Sab na siya mismo yung naka-experience sa jaman niya to. Sabin siya kawalikan ko, asal siya rin ha mga tao, aon ka-ikhlas po Allah subhanahu wa ta'ala, naglalawag siya sin kasabunalan, sin pag-iman, kasabunalan, sin pag-agama, na uding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So pag kita kulog na pamayuan sin Nabi, na-convince ako magtuoy, intaw ini bukon putingan. Intaw ini bukon, laong tabiat dagbus, nag-claim hadjawat in siya Nabi. Sa baon bihayan. Hama sa bihaon ini, Tuan Abdullah, yan nabiyayaon. Pagkain-pagkain binabayan. Aon na kuno yan mga naggulal Nabi. Naggulal na Nabi. Sila kuno hinapusan Nabi. Sampay biya nagpabangon na biyangon, singuranin. Subhanallah. Yan. Suy-suy masih mga sila katutay bangkuran. Sila kuno in kaya turunan wahi. Sampay nag-claim batin sila Nabi. Na inyan mga palangon hagama Islam, inyan din mga pagkala lang tali kawayan sin Allah Ta'ala. Sarta ikakupur. Sa mayta, nag-uno kaw, siulang mo in baita sin hagama Islam. Sinwayroon na hinapusan Nabi, piyara sin Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman jari Abdullah bin Salam, amo na ito yung kasud niya para hagama Islam. Pag-atud niya dyan pamahiwan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So amo yan to, mga palangwan sin kami hagama Islam, subay insimuran sin kita niyo. Magtag na rin hangin hawawaran ko, daanin aha kasawa ko, inahli ko, inshallah subhanahu wa ta'ala. Nakayanan ko Sheikh Abdullah, nakasawa. Maraming mga inshallah, dumatong na inshallah. Dito. Natin niya, sampay sin mga kita niyo kataan, mga panahon hagama Islam, natin niya, dahon tagamo. Amuin magpinda kita niyo sin lakutawi at taniyo, sin piil parangay taniyo. Amuin pangaddatan hikabong siya aturun sin mano siya kato niyo. Labinuwa kita niyo nagdarasin pag-agama, takapanghati manyo tiyo haagama Islam, suway na to parang buson na kaul piil na to in pangaddatan sa rayaw-rayaw, pangaddatan sin Islam, yang hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ito na. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadja imatud ka ni Abdullah bin Salam, na convinced na magtuwi na kasud pa agama Islam. Manjarinong ni Abdullah bin Salam, sumod na kita maripatapik ng mga palawon na agama Islam. Lang ni Abdullah bin Salam, piyayuhan ko, diyarahan ko lang na. Bang uno in panagnaan kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab na kabiaksahan sin kita niyo, bang aun tao biyak mga ragbus sa natin niya,
sabat simbahan sa biyayon, iya idol lang na. At nabiya mga iyaangan mong kakitaan mo siya. Hawak to mo siya kakitaan, naroon nakikita mo, in next kawayaan mo rin mo kung inkabtangan niya, lang mo uno ka inkabtangan hipamong sintawin niya. Amuyad to in, lang tabiya nagbus, jajagahan niya. Naman jari panagnaan daw na kiyabtan si Nabi sallallahu alaihi wasallam amin agi niya. Inagi si Nabi sallallahu alaihi wasallam tiya tayhuan kulong na marayaw ni Abdullah ibn Salam. Damikyan tayhuan na to marayaw mga palang na Islam. Mga on dapat memorize na to inkabtangan ni. Hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat hi Abdullah ibn Salam. Hadis sahih, muttafaqun alay. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini mga palang na agama Islam kaya vaita niya. Hangkan dalawang kuso na to memorize un hari na to na memorize in matan sin hadis. Lam tarita kaingatan ini narab niya na misan dakuan hama na. Karena ini biadag bos mahinang tapad duman hakabuhita. Mga palang na agama Islam sa mayta in taud na singkab tangan hikabtang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pay ayad to in man jana kimi kita kanya amin mga tao panagnaan na kita sin pamayhuan niya manjari mawaya dumug sin kabtangan niya hataod na sin hikabisran niya hikakabtang niya amoy ning kabtang niya manunjuki pa amoy sarayo kabtangan panagnaan kabtang niya hamanitul munawwara inari niya law na ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam amoy timbayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dihay ni mga palangon ha agama Islam aun upat daakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam diha kabtangan niya ini upat inda akan niya sarta inhinapusan hikalima amuna in partumbasan bang muna hinang in upat in upat daakan bang mo ini nahinang kianggaw taan in upat daakan ini in hikali makabtangan niya amo na ini in lawang pag hinang mo sin upat ini tiag taatan mo bayta sin Nabi upat ini pag umus mo hay ni insyaallah subhanahu wa ta'ala biya da kaw sin amun aun lamang utakan kayo pag ukab mo pag sod mo dito nakawakan mo nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala labay lang upat mahinang mo ini sa manjari law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas ya kamu mga manusia i-addressan si Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun hadjabang sa muslimin way sa emyan o kamu mga tay manghudgubang sa muslimin sa inpanawag si Nabi sallam ayuhan nas ya kamu mga manusia sabab hatay mi tuin Madina kabarikan ko bukun pa wa Islam bukun lang ta muslim ing katilimot niya atau ing taw katan haloman niya kamatawran ning ganila kuffar mga Yahudi Nasrani bukun pa lang tabi ang mga bangsa atau hula Islam in Madina bukun pa simbiyaw natin yan na panagnan sa ng Islamic State halam sin dunya amunain hula Madina sabay ta doon Nabi sa nagbase doon panagnaan masjid biangon niya sarta doon na timaytain agama Islam si maplag pagkahula-hulaan sampay pasatan Pilipinas di matong Islam marikato ni paranan nakasugid pa ka Islam karna sin agama timuron ng hadarat sin Allah Ta'ala maun parwahula timuwo ha Makkah timuwo ha Madina doon na to timuwo sarta timaytain Islam ng harwahula ini mari na pakasiok-siokan sin dunya sa manjari mga panahon na kami sa dito man law sin Nabi ayuhan nas ya kamu mga manusya so i-addressan na yung katan manusya in i-addressan niya bukun hadjabang sa muslimin sa panghinom sin Islam mga panahon na kami Islam ha mahadja na katan manusya haliw kupan dunya ha anak apo adamin agama Islam mga panahon na kami Islam so ini hipagunota hipag nasihat ta ipagpasampay ta role sin tiap-tiap bangsa muslimin haloman sin dunya suwain agama Islam ipagdakwa tay pasampay ta hatiap-tiap siulakan day habang sa manusia manjari bayta sin Nabi ya kamu mga manusia impanag na anda akan niya long Abdullah bin Salam afshus salam pasampayan yung insalam hikarwa wa atimut ta'am pagpakaun kamu kakaun hikatu wasilul arham sugpatan niyo, iban pagmarayaw kamo, hamanga laong ta unod urat niyo. Wasallu bil layli wan nasu niyam.
Hikaupat, daagan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasihat ni hataw Madinah, law na wasallu bil layli wan nasu niyam, iban pagsambahayang kamu sindum, hahal in mga manusia natutum. Hikalima, amo na iniin, longgukan niyo mga palawon haka may Islam, amon lawang, uwos mahinangin upat ini, yan tunin price kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Reward sin Allah ta'ala kay mo. Long sin Rasulullah sallam, tadkhulul jannata bisalam, makasud kaw. Palawm sin surga, halawm sin kasanyangan. Subhanallah. Amay timbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa uling kapital mo makasud mani, tadkhulul jannata bisalam, amunain upat ini. Daakan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakibayta hi Abdullah ibn Salam. Panagdaan lang si Nabi afshus salam. Pasampayan yung insalam. Pasampayan yung insalam. Panagnaan biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam in Hindu niya sa kaula-ula, Hinduan niya sin pangaddatan sa rew-rew intaw Madina. Amo ini sa lingkat-lingkat pangaddatan suway hinangun niyo. Sa arta paraguson niyo haging hawawaran niyo, daing naman hakabtangan niyo, sampay pakaulpiil niyo suway dumagbus in akhlak sin Islam yan doon kaniyo. Amo ining kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, laway nangarila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So long ni afshus salam, pagpasampay ka mo sin salam, manunjukin ini panghindo isin Nabi sallam kato sin pangadaran sa rayaw. Suway in tiap-tiap ang katorin kato niyo, di maragbos in pangaddatan kababayaan pupudjihon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyasin pangaddatan, iban kaulpiil, langay, marayaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So inari niya afshus salam. Sabab in pagsalam, mga palangguan haaga ma Islam, diha ini, di mo intao lawta kaingatan in pangaddatan niya. Hatat kala kaw lawta na hinang mutabiat, in magsalam kaw, mamung kaw, assalamu alaikum, hauno na ko binaybayan, hisyusyo ni manusia, ipagbak mo, ay simuda kaingatan mo, ataw kakilaan mo, hindi mo kakilahan, pagpanukbal kaw, sinsalam kanila. Inyan manunjoki sindayaw, sinpangaddatan mo. Yan, dakan si Nabi sallallahu. Dihay nilaw si mga ulama, in panagnakan si Nabi, pagparayaw kaw sinpiil, palangay mo, iba si pangaddatan. Akhlak, imbiyata si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In sa kaulaw-ulay na akhlak, mga palawon sa pangaddatan, ininiring mga sa taas-taas, hikataasin darajat, sarta hipagmulya kay mo simpang kay mo manusia. Labiluwa Allahu ta'ala magbulya kay mo. Damikyan, ikataasin martabat mo, bangin pangandatan yan doon kay mo sa pangandatan ingata, mga palawon harama Islam, iaangkat kaw sin Allah ta'ala, mauli angkat kaw simpang kay manusia. Sa mayta, isin mo hinga kay mo maring pangandatan mo. Isinastulan kay mo maring pangandatan mo. Bangin pangandatan mo mangi, yakaw tay manghud ko harama Islam, amo pagkain dudugalan kay mo, intaw dugain na. Mismo laong tataw halaw sinbay mo, unod urat mo, ang undi da magiyan kay mo. Mismo ina mo, ama mo, di dalawang ta, kumasilo masakay mo, sa may taki, kita nadatong kay mo kumarayaw. Na pagkain adatong kay mo, laong ta, di marag mo sinara may Islam, damando sin Allah Ta'ala, hagkakahinan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Ta'ala, in katan si manusia magmartabat kay mo. Labilo ba in Allah Ta'ala magdihil kay mo laong ta katinggihan dunya akhirat. So in panagnan piyamay ta si Nabi suway kaw magpanalam. Sa pagsalam ini mga palawon na aramay samtumtumon na to. Bukunin ni laong ta greeting sa jawe agbus gumawa na yung harila mo laong ta wayroon puspa iddan niya atawa wayroon maana niya. Aon maana dakula sin pagtagon salam. Among greetings imian ko assalamu alaikum. Aminin suway practice unta, biyak sa unta dila na magsalam. Nabiyayaon, mga palawon hara may Islam, in kaanakan kamanghuran, mga katotay manghuran, kamanghuran, kaanakan, iwasin kakampungan, kaibanan. Biyak dagbos, wala na sila na biyak sa magkabtangan sinamuin, assalamu alaikum. Pasalhati ko sinamun lang ta, yari na kita, hadun niya biyak dagbos, nagdalamod na in culture. Sin kita, iwan sin mga ruwayang agama. Nagsusumad siya, iwan sin mga long tarwayang agam, haka-school-schoolan, haka-office-officean, hatyap-tyap, hula, binaybayan, hauno-hauno na.
Kaya butangan ta, na ingkakitaan ta, amo ini intabiat, amo ini pangadatan sing kaiwanan, in problema roon kato, minsan pa unti hindu kato sinaga, maamining kato, suko ta, biadag busbiutang tatay kurantin suko ta, na simingod imo pinahamo in long ta, sin mga sila amuin, bukon long talamod ding ha, likusan sin aga mata. Biyayaon, mga panahon ha kami Islam, bang magbak, in kaanakan, iba si mga kabagayan, simu-simu yan, nag-aagama, simu-simu long ta, nangangaku Muslim, ayun na magsalam, sa unibaita, hello, hi, amin, kapiyaksahan nila lang ngayon. Nalang mo, may tayo sabi haram yung mga ini, way haram. Sa sumagawa, aon labi marayaw rin hayan. Bang mo na hinang sunna, hikabak mo karayawan, pahala. Dengan Allah SWT sa baita, miyakad ka sunna si Nabi Muhammad SAW. Sa tawayroon na sa rayaw-rayaw panahina. Amin na aon pag-usadon sin mga mano si halumasin dunya ini. Wayroon na rumayaw greetings, na greetings in Islam. Amin iman ko, Assalamualaikum warahmatullah. Sa baita, minsan pa uno, in kabyaksan, expressions mo, biyawon, mataon, magkabtang singkatan kabtangan. Good morning, good evening. Amo ini kabyaksan na biyawon, nakaan na. Hi, hello, yan yung pakusaron nila. In makasusa, sampay sin biyayaon, kabataan ha madrasa. Kakitaan nila hika nila tuhan, abo nila dayang, hindi namin sa magpakasalam sa, hello ka tuhan, hi, abo dayang. Amo ini tuhan Abdullah, ipagkainuinuhan ko. Bata, halam sin madrasa. Nararanaman nila, in kabyaksan nila, kay school-schoolan, amuin kasimuran nila, mga classmates nila, bukod nag-aagam, maaagaman nila. Na amoy ni, sa mayta, bukod na makaalin nila magsalam. So, in Nabi sallallahu indaakan nilang na absus salam, pagpanalam ka mo. Sabihin, pagsalam, mga palawan haagam may Islam, tumtuman na to, nagdarasin tumaksud at tumakna. Bangga men, assalamu alaikum, bukod nilang nag-greetings hadja. Bukod ninibat daw tabi ang mga atin niya, salam hadja biya nagbuso irong paiddan niya. Aon ka paiddan da ko na bang mudungdungan indiyayta mo, sarta biya nagbus parang buson mo, dihilan mo na indiyayta mo ini, malangbusin ni kapaiddan mga palawang hakam Islam. Sabuna mo na bang kau nagbang iwan tayo manghud mo, ang pakuin niyan, assalamu alaikum, ato assalamu alaikum warahmatullah, ingkabtangan ini ingata, once nagkiabtang mo, bunala ini, parang busa ini, indiyayta mo. Sa unin maksud simbiyayta mo, lom assalamu alaikum, kasadyahidraan doon kay mo yakaw tay manghud ko. Kasanyangan doon kay mo yakaw tay manghud ko. Hatin niya, unin maksud nini, biyada ko na may ta, yakaw tay manghud, di ako kumalo kay mo. Yakaw tay manghud, bukun ako mabungsi kay mo. Sabing tanda na imyan ako kay mo, kasadyahidraan, kasanyangan doon kay mo. Amay ating maksud niya, ilingkat sinuno, panalin ha Islam. Hanggang nasuway ni paghindo ta, kaanakan ta. Sabi din ba isa aming kaanakan, makausal si mga long tasasam ini, bang mismo inina, iwan sin ama, di rin sabi sa makatulid sumalam, di bisa makatulid sumalam. Ina, ama, di bisa mingat sumalam. Nabirin kay ingat sin anak, apo niya, misan siya, di minsan tulad sa salam. So amoy ni mga palawang hakam Islam, inbiya long ta, balikun na to in pamando sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piagbin niya kato niyo. Dito hamin nito manawara, amin panagnan piagwasihat niya mga tao Madina. Law na absus salam. So amoy yato, in maksud yato, kabalikan kung mapalawang Islam, manggaw niya, assalamu alaikum, biyada ko iman, di takaw po hinga untay manghud. Amo pagkain tao, asal makasimala sa kay mo to bagay mo. Minsan pa in law ta tao maruhal kay mo, maastol kay mo. Bang pagbak siya, minsan siya diuruwalan, nagsusuliab, in paso haatay niya, mon kay mo, hawag to piagbak mo siya, ampang mo piamungan sin, assalamu alaikum, kasanyangan, kasadyatan doon kay mo, yakaw, tay manghud, mapung in kayo roon kanya kay mo. Mapung in astol ibandukan niya kay mo. Sa mayta, inkabtangan mo yan doon, nakapung sin astol niya kay mo. Sabi, miyan kaw, kasanyangan kay mo, yakaw, tay manghud, di ako rumamagkalo kay mo. Amyan lingkat sinuno. Sinsalam mga palawang Islam. Bukun inibat ng taway rumaksud at taway rumana. Saan, depende hanag salam kanya. Hangkan naman ko namong, so mo hatihon. Uning biyayta mo. Kagunahan ini mga palawang Islam. Amoy ini-inding mga piyawajib gatusin Allah Ta'ala. So kita mag-ingat sin agamata. Sabi ayon amo pakain kaingatan insurutos sala sarat sin sambahayan. Atau mubtilatos sala makabatal sin sambahayan. Mismo pagsalam,
Amura kuman himaingat hilabtik dira sa inmaksod sin salam nila kaingatan manguno. Sabi at well meaning aon kaingatan, aon kaibanan, may ninukaw. Si malam hatay manghud niya sa siyampak niya, biya rin tay manghud niya. Piya mungmong niya. Aon kaibanan, sumalam, sumakawa, pagtay ko sintay manghud siya alam niya, lilimot niya. Bibisra na si bukon marayo hatay ko na sintay manghud niya. Para harimin siya, Assalamualaikum. Ay, ikaw na may ta, ikaw makapamungmong atay manghud. Gusto niya ikaw salam. Assalamualaikum. Kasanyangan kami atay manghud. Manjari, pamungmongon mo. Na yan, mga palawan haka may Islam. Yan ang di mag-amo. Hanggang na bang takaingatan, inma na sin lawta mga expression sa Islam. Kaya hindo si Nabi sallallahu alaihi wasallam, magpaid da marayo kato niyo mga palawan haka may Islam. Hikataas sin martabat ta. Hikataas sin dignidad ta. Sabmayta in pangaddatan, piag-addat mo, siyangon mo in pangaddatan sin Islam doon, kayo insyaAllah ta'ala, kabalikan ko, hikaangkat sin darajat mo, sin martabat mo, hipanglago kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli pag kayo mano siya, amo in pag-addatan ko. Kita niyo ba mga palawon haka Islam? In mga tao katamuhuran kababaihan. Bidda saan in nagpapakaisin pakayan sin Islam, iwan sinamon wala nagpapakaisin pakayan sin Islam. Amo sa pagyanong ko pakayan sin Islam, amo in nagtatawon sin aurat. Bukon nagpahawa sin aurat. Bangin babae, ha Islam, yaagad niya in aturan, kabayan sin Allah Ta'ala kaniya, amo in magtabo sa sin aurat niya, piyagaaddatan siya, amo pa kani mag-addat pagkahin niya, lawta Muslim, nag-aaram na Islam. Walaw po ni mga sila kapir, satro sin Allah Ta'ala, bang siya kakitaan, pag-addatan, pagmartabatan na siya. Maluman, misan sumutsut kaniya. Biyadahan, sabay ta, yaon di maragbos in panghinos in ara maroon kaniya. In ara ma Islam, hatat kala ko nag-ara niya, umangkat ka tuwan. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Mungusang umangkat ko rin nga semento nito, Abdullah. Sa umangkat in darajat mo, lagoon ka. Iwan pagmartabatan ko, simpag kay mano siya, amura kuman in mga silalong tamo in tigid luming pangatayan. Mahukaw, mawong si mgatud, mga long ta nag-aarama. Na yung mga yan tumangman sila sinulong tala hidayatan. Sumagawa, ha mga tao lang taon kanunok sin pangatayan. Iban lang tabi ang mga tao, amin, natutuhan po Allah Ta'ala. Insyaallah Ta'ala, nag-adat-adati, hantara, sin lang ta, kanya pa kanya. Amin yating kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naman dyan, hikarwa ma'na, unin maksud naman sin salam. Hikarwa maksud sinamon si malam ko, Assalamualaikum, mga palaw na hakamay Islam. Ini, tumtuman, yung dua asa ini. Panginduaan mo po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang nalong po, di siya ni mauling kalu. Bang ini hinang takabiyaksahan, inamuin lang tapangaddatan sin Islam, amon may pagbak mo intay manghud mo sumulam kaw, wayron hiluhala maon, halam sin kauman. Iban haantara mo, iban sin tay manghud mo. Pagkahimo manusia. Sa may ta ikarwa maana niya, amon imian ko lang, Assalamualaikum, imaksud niya nang indua kaw. Nangindua ka po Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bangmayan intay mangud ko sumanyang inghal niya dunya akhirat. Sabi mo, Assalamualaikum, kasanyangan kayo mo. Nangindua ka po Allah Ta'ala, bangmayan in siya diran sintuhan kasanyangan, maig siya rin kasusahan, maig siya rin kabutulan, maig siya rin kamudaratan. Pangindua ayat po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na isuin tawri sumanyang ipangatayan, atau kandi kuran kayo mo, simbiyayat tuwing pangindua mo kaniya. Amo yan, mga palawang harap, lingkat sin pamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagwasihat niya kato niyo, dito hajaman, law ta naghidsa siya paminatul munawwara. Amo yan to, hikato, uri maksud, sin salam. Hikato, syabot bin kalima as-salam. In as-salam, mga palawang harap sila, in as-salam ini, amok ding hamangan, ding hakangan sin Allah wa ta'ala, intuhan as-salam. Amok ngan sin mahasud si Allah, amo rin pagtarong as-salam. Sumanggamin, Assalamualaikum, biada ko nang indua po Allah Ta'ala, lang mo, bang mayan intuhan as-salam dimihil kay mo kahayangan. Bang mayan intuhan as-salam dimihil kay mo sehat marayaw, pagbarakaton sintuhan as-salam, inhal mo, iwan sin kabuhi mo. Yan, in maksud sin salam, mga palangon haramay Islam. Hanggang na Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang bukusog na kantukan niya ng asubo, yasuwa siya. Ya Rasulullah, ulit sa rayaw-rayaw long na unin labi abdal kakahinang haagama Islam. Unin labi abdal, labi marayaw mahinang ko haagama. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salam.
pagpasampay ko sin salam. Wa tut'imut ta'am ala man arabta wa man lam ta'rif. Iban sin pagpakaon kaw kakaon. Pagsalam kaw, pagpakaon kaw, hay siyo nakakilahan mo, iban di mo kakilahan. Amo yan to indagan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kung pipiyon mo hadya. Alam mo inyaw tumpukan na mo, inyaw lang mo. Biya nagbus hang kamadrasaon kami, kamahad kami, ato inyaw namang kajamaan kami. Inyaw, pagkahimura Muslim, saukat na bukon mo katropa, bukon mo lang tahan kajamaan, di mo nasipon, di mo nasalamon. Diyayaw, Masya Allah, sampay sin kaguruhan, mga palangunara may Islam. Sampay sin kaguruhan. Bangdi nila kabayaan, atawa bukon hatumpukan nila, ano dead mahon, imisang kilahon. Amo pa kayo sumalam, misan umatod, ako di umatod. Sa agaman pangirungan, in kaguruhan, amon di makad, atawa kan di magsibo, iwan sin kakahinang nila. Amon kakahinang kabayaan nila, hatat kala in kaguruhan yung nakabaita sin parkala in inidi kabayaan sin agama Islam, pagkukus in kabayaan nila yaon, hati niya amunin biyayta sin amuk gurulong nin parkala yan bukun na agama Islam, di man mag-amo iwas sin kabayaan nila, ando pangirukan in kaguruhan. How ni pangandatan sa reyo-reyo mga panahama Islam, nabiyayawan sa mga Facebook, how na naman YouTube, wayron nasihat karukan mo kanina, mambukon panggura-gura kayo ng kaguruhan. How ni pangandatan sin ara maroon kaniyo mga palawan agama Islam. Naggulal kawini ko tagapanghapi ha agama, miyamagad hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Rasulullah mo pagkain launta pagkahinan niya bariman atau kasahabatan. Walau pun in mga launta sila wayrun ha agam hajaman niya, masawai mo kay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yaon na in patta sin kaibanan kahuruhan butangan sin dangis katahan. Gura-guraon, bisaran sin dangis katahan bibisara. Amoy niya kakangi sin kamaruhan. Singan sin matay manghud nila launta bariman. In mga ini mga panahon Islam, suway kita niyo maguno. Suway kita niyo magpinda sin pangadatan na to. Manawag-tawag kita maghambuok. Sabi na po si Sab, in kakahinang ta, subhanallah, magpulak kanat kita. Na aon kaibanan, law na yung mga guru yan, mamulak kanat ba? Makita magpasambay sin kasabunalan, mamaytasin, kaamuhan sin pag-arama, di man mag-amoy wasin kanilang namulak kanat kita. Bukod niya ito yung pagtawag mulak kanat, mga panahagam Islam. In panawag-tawag sin agam Islam mag-unite, maghambok, magtayak, watasimu bihablillahi jami'a. Panggayong kamu haluwid sin Allah Ta'ala katan. Wala tafarraqo yan kung magpulak kanat daw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So wayroon ding mga kahuruhan bang siya taga-akal da atau halom sayura siya atau marewing pag-iman niya po Allah Ta'ala maksud niya magpulak kanat siya wayroon. In paghino sin agama kaya pahaman niya suway duma maghambuok. Maghambuok ka uno. Hangan sin tumpukan bukon hatumpukan. Hangan sin liod, bukon haliod. Sa hangan sin pag-agama, matuk maun pagkabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ami partawagan sin agama Islam. Wayroon guro mawayag mapulak kanat. Bukon yan tukari. Sa nabiyayaon, mga panahon agama Islam, mang kita magpasabay sin kaamuhan, sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beragbos, mayan kita na mulak kanat kita. Mga panahon agama Islam. Bukon yan to in maksud sin kaguruhan ba't magpulak kanat. In panawag-tawag sin Allah Ta'ala. Amunain maghambuok kita hangan sin agama Islam, hangan sin kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amunin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin agama ta maghambuok kita. Sa biyadi invite kapag hambuok ta. Mang biya na sinari. Amo pagkalong tain maun na rumungog tumayhog sin long ta nasihat sinamoy guro bukod hatumpukan nila. Minsan in sumalam umatod di na sila umatod. Gamayan habiyayaon subhanallah lawagan buslot kami in pagkatao sin tiap-tiap hangkatao in makasusa amin guro pa in amin kami inamun lang tagamaruhan sin kaibanan amin in di maragbos ha masatano biya mga palamon ha kami Islam nawisara tayo ni di maragbos ini hamas habiyayaon na in makasusa pa bukon hatlaw tagura-guron sampay katawak kalan pa puhingaon sin kaibanan. Haunay pag-iman, haunay pangandatan sin Islam, mga palunghagama Islam. Minsan pa sabi mga musyrik, kafir sa to sin Allah Ta'ala, di taramahin ang gayad to, may tain nag-aagama na mamando sin Quran, iban sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin kaisukanta.
Amo ini mga palawang hakamay Islam. Magmaap ka mo mga katotay mo hakamay Islam. Mukha na tubiat nagbos lang tabangain kami nagama. Saan na biat nagbos na bisara tayong kasamunanan. Saab na yan, may tas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apsyus salam. Pagpasampay ka mo sin salam. Amin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In suway kita niyo hati niya magkasila sa hangan sin agama. So amin ni pangadaan in panghindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam panang beta ni Madina. Magpasampay sin salam. Kabalikan ko in amon assalam ngan dengan mangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So pangindo amo yadto. Ya Allah, ando dihili kasan jangan intay manghud kuyaon. Na bangin na hinang nato mga palawon haram sa biya ini, way sa ini hilu hala alam sin kauman. Way hilu alam sin kauman. So mayta nagkakasin nagdala sa hangan sin agama Islam. Ito yung panghindo kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In sumuno mga palawon haram Islam na si Nabi sallallahu waat imut ta'am. Pagpakaon kamo kakaon. Pagpakaon kamo kakaon. Hikarwada akan si Nabi sallallahu alaihi wasallam diha di sini. Law na pagpakaon kamo ha mga sila berhajat, dakan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bamu kitaon mga panahama Islam in pangadatan sin Islam. Wairoon pa naraak sin Allah ta'ala in kita magsambahayang. Way panaraak nagzakat. Way panaraak naghajj. Way panaraak in kaibanan ng mga lawang taruko sin agama Islam asal mga inikatan diaraakan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sipat sin Allah ta'ala ay mga sila bariman hajaman na kaur. Ito pahamak ka. Wala pa yung Nabi. Wala pa kaya pardo in pagsambahayang. In pagzakat. Iwan sin pagpuasa. Wayron pa. Asal diaraakan na sin Allah ta'ala in mga pangadatan ni sarayo-rayaw. Sifat sin Allah ta'ala yung mga bariman dito hamak katong karaman na wayut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Amo ni baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga bariman nung sin Allah ta'ala wayut'imuna at-ta'am ala hubbihi. Magpakaon sila kakaon. Magpakaon sila kakaon para haling kakaon yaon kagugunahan nila, kawabayaan nila. Sa tatkala sin pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala mga kadhadakan sin Allah ta'ala minsan pa yung kakaon yaon kagugunahan nila, kagugunahan sin anak asawa niya, hatatkala insiya on pag-iman po Allah ta'ala rasya sin Tuhan magpakaon siya ha mga anak miskin. Magpakaon sila ha mga anak yatim. Magpakaon sila ha mga tao na bibiha gajaman nyadto. Biyaita sin Allah ta'ala min sifat sin mga sila bariman. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Amin. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpakaon sila kakaon. Amin. Hindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tut'imut ta'am pagpakaon kam kakaon. Ikarwada akan si Nabi sallallahu pagkadto ni pamadina. Ha mga manusia halaw si Madinatul Munawwara hinduan sila bang biyadi ni pangadatan sa rayaw-rayaw. Way magtuimin pagsambahayan kam atau pagzakat kamu. Idakan diha ini si Nabi sallallahu alaihi wasallam amuyad to. Hati niya magsalam, pangadatan, hikarwa magpakaon. In pagpakaon ini pagsumadya mo pagkahimo manusia. Pagsumadya ha pagkahimo manusia. Sabab mayta, in magpakaon kaw, hikawat mo, hikadauhat mo, sinlasa sin pagkahimo, iwan ulong mon kayo sin pagkahimo. Amin, may nang biarag mo susumad dyan ko sin pagkahimo. Sabab mayta, nagpakaon kaw kanila. Nakatawang kaw ha ilo-walo, ha mga longta anak yatim, anak ilo, iwan sin mga miskin, iwan sin mga sila nabibihag. Subhanallah, amin da akan sin Nabi, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haway ta sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Na law sin Allah ta'ala, innama nut'imukum liwajhillah. Inari si mga bariman hajaman na kauna, innama nut'imukum liwajhillah. In kami nagpakaon kaniyo, bukon bataon piyuhong namo kaniyo. Aturan na isabit na sin Allah ta'ala. Bangkaw magdihil sadak ka, bangkaw magpakaon kakaon, atau uno-uno na tatabangan kyarihil matay manghud mo hapag kahimumano siya, ayaw kau magpuhong sinsuway kau karihilan niya isang bawas. Ayaw. Sa mga bariman, nung sila magpakaon, innama nut'imukum liwajhillah.
in piyuhong namu da ini hanggang kami nagpakaon kaniyo muhong kami sinrida sinallahu subhanahu wa ta'ala. Piyuhong namu in karidaan kami sinallahu ta'ala karda naraat kami sin Tuhan Rabbul Alamin magpakaon kaniyo tumawang kaniyo ando di kami maghajat amuin suway niyo kami sa pagkaunon hasusumon. Bukod yato. Bukod yato mga bariman. Sa innamanot imukum liwajhillah, in kami nagpakaon kaniyo, muhong kami sinrida sintuhan na Rabbul Alamin. La nuridu minkum jajaan wala syukura. Bukunin kamayaan na mulaw si mga bariman, haway tasin Allah Ta'ala. Bukunin piyuhong na mo, batin kami nagpakaon kaniyo, hasupaya kami katumbasan niyo atau kakantian niyo. Wala syukura, demikian, bukunin piyuhong na buot kamo makapagsukur kamo. Bukun yadto, minsan kamo ni magsukur kamo, atau akan maus kamo, asal dan piyuhong na mo, rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, aon na maggaganti kamo sin karayawan na hinang na mo, Tuhan na mo Rabbul Alamin. Amo ini mga palawon na akamaysam, ka-ikhlas pa Tuhan Rabbul Alamin. Daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini in Tuhan Rabbul Alamin, nagtarbiya kato niyo mga palawon na akamaysam. In akamaysam, tiarbiyan, tiap-tiap ang katoring kato niyo. Sin pangadatan, bangkaw magpakaon, bangkaw magtawang, paunin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bangin ka-ikhlas yung kay mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan mismo magganti sin dirihilan mo. Hapag kahimo, gantian sin Allah, sin labi marayaw rin hayan. Hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Aon magtudi pa hadun niya, mga panahon ng Islam, madawhat mo in bunga sin karayawan mo, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Bang yan piyuhong mo isab, hadaw akhirat in karayawan. Sa bangkaw na puhong sin karayawan akhirat, insya Allah di pa dunya ipagparirigim sa Allah in kami amyuhan kau sin karayawan di dunya. Amo yan mga palangwan na agama Islam. Sa bang mo sa pihong di dunya na madawhat mo in piangayo mo sa wayon na kayo mo hadlaw gana-gana. So amo yan to mga palangwan na agama Islam in pagpanib ka to sin Allah Ta'ala suway kita mahinang deha mamukhlis patuhan Rabbul Alamin ha pag-ibadat mon kaniya. So amo yadto in ikarwa daakan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikatu biar agbos ko lang ng waktu na to mga panahon ng Islam misan di ta naman nila ikatan taluson ta insyaallah subhanahu wa ta'ala paamoy lang ta misan nagmanma na sinamon hikatu hikaupat hikatura akan diha ini wasilul arham sugpatan niyo in pagkasilasan niyo hapag kampung ha family niyo hati niya sugpatan niyo in parsugpatan niyo haantara sin law ta pag-unod urat niyo. Amo in law ta kakampungan mo, family mo. So wayad to marayaw kaw hapag kahimo, labi luwa ha ahli mo. In Nabi sallallahu alaihi wasallam na may talaw na khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. In labi marayaw rin kanyo lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Amo in labi marayaw mo pa family niya. Ang pay Nabi na may ta, wa ana khairukum li ahli. Ako lang na yung sarayaw na uring kanyo, bang pa-family ra. Hati na berin Nabi imiyan, na sigurin niyo ako, hapag dayaw ha family, karna ako in maingat, magmarayaw ha family ko. So hinangan niyo ako suntuan lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. So daakan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palangon na agama Islam. Sampai beta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suwain unud ugat ta, kampung ta, anak asawa ta, iban na sin suring saing-sing ta, iban na sin kamaasan ta, ayaw bugtuin parsupatan, iban sin sila, in kasi iban nasa mo kanila, suwayad tulong tabi adagbos na susugpat, kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabay ta amin kabayan sin Tuhan Rabbul Alamin. Hikaupat mga palawon ha agama Islam beragbos on na kuman 5 minit di ta napahaba undi ha ini nila yan. Hikaupat lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam wasallu bil laili wan nasu niyam amoy ni indaakan niya long hi Abdullah ibn Salam hikaupat kap dengan si Nabi kamu long na wasallu bil laili pagsambahayang kamu sindum wan nasu niyam hahal in mga tao natutog. Hahal in mga tao natutog, hati na magtahajjud, magqiyamul layl. Pangadatan na sabi ni Panginoon si Nabi sallallahu alaihi wasallam, suway in tiap-tiap bariman, bangkaw tagapag-iman pa Allah ta. Miyama ka sa sunnah si Nabi sallam, atau at least minsan na kumanduwara ka at sunnat dum-dum, insyaallah ta'ala. Suwayad to katidusahan ta. Sabay ta sa lingkat-lingkat pangadatan ini, aun ini sa lagu-lagu, guguan niya, result niya mamunahinang. Wallahi lajim mga panahon ng Islam. Mangtay na hinang,
in fitwa kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam ingwa niya pamarayaw katan. Mamukita on siwi-siwi da sa in impact niya ni malaggo dunya akhirat ing karayawan insyaallah subhanahu wa taala. So riha ini tumtuman to mga panahon Islam. Bag na to dongdongan imbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam panagnaandakan ni afsus salam. Pagsalam kamo, pagpasampayan ng salam. Diha ini pangadatan hindo kato. Ikaduha watimut ta'am. Pagpakaon kamo kakaon, ha mga tao barhajat. Ininisab uno, biya dagbos pagsumadya hapag kahita manusia. Hasupayan parsupatan mapagkahimo ni mabugto. Demikian lasahon ko sin pagkahimo manusia. Amuyad to hikaduha. Hikato wasilul arham. Bangkaw maingat hamano siya pagkahimo labiluwa in ahli mo. Suway mo siya long tabi dagbos dihilan halka desam. Ayaw bugto in parsupatan mo ha ahli mo ha kampung mo. Hahinan marayaw. Sabang pahinan mangisab na inyad to biya po sa unahan limit sin sara. Bangin pang-invite kay mo sintay manghud mo sing kampung mo parkala lawta wayron lian na sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala wajib in madtukaw. Wajib in madtukaw madir. Sa mayta muna kampung mo siya hikarwa in panaabit lawta paparkala piyag marayaw sinaaka ma Islam inya to wajib in hukuman niya. So yad to biya mga tatumaod kaw. Sa sumagawa, dihay ni mga parawin awan limit niya. Ada kala isabi mga hingkayawan ng law na nagbayta yung Nabi sallallahu alaihi wasallam so ikaw marayong pagkay mo. Labilo, waha kampung mo. Haunudugat mo. Na may tayo sablaw na invite kaw sing kampung mo. Wala kaw miyag to sin parkala pang imun-imun nila. Na ininihay ni mga parawin may Islam. Awan limitation dihay nun had. Bangin pag-invitan kay mo sin kampong mo, amo pa ka pangtungod mo, atawakan amaon mo, minsan pa yan lang talanggong mo. Bang pagkala pag-invitan kay mo yan, bagdagbos maksiyat atawakan sulang, pakabayaan sin Allahu Ta'ala ando na rihay ni, bukod mo bang taon sab sila, salam mo na, mga taymanghod, muna patungtuman mo. In pagkala yan, bukod haturan sa rasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumagawa bang di magkagad na ko mabantahon na niya pagkain yan kay ingatan niyo biyata ko na kaning parkala bukon kabayan sin Allah Ta'ala na diha ini na di sa ko mabaya amon mararaniw ako sabing kabayaan ko narahon taga mo pahinang barayaw kami namang isang panapitan niyo ka ako makad amon tumugtol pasara sintuhan na doon na kamurinak pa ini sa ayaw may nang parsabawan hika pagbulak kasilasa. Sawabin pagbulag ka sila yarab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi Nabi sa salam ng dak, wasilul arham, sugpatan niyo. Inamuin lang ta pag-unod ugat, pagsuring sa ingsing niyo. At tawakan among turunan niyo, haantara sin family niyo. Amuyad do mga palawan haram Islam. Nasa kabalikan ko, mangparkala lang ta panaabit, pabukon kabayaan sin Allah ta'ala, narihay ni, biyadag bus, agwanta na isang kaw. Agwanta kaw, ayaw kaw lumamod, ayaw ko tumaod, kar naman ko timaod, na lang tatimaod ka mo nagsulang po Allah subhanahu wa ta'ala inatuli kabayan sintuhan Rabbul Alamin malingkat in magunay-unay kita niyo ibasin kampung ta anak asawata family ta kakampungan ta ibasin pagkahita manusia lapag na ingkatan sinbang sa musim na amon hay nang marayaw doon kita niyo magtawang tulong-tawang taawanu alal birri wat taqwa pagtulong tawang kamu hay nang marayaw iwan hay nang ikasong sin pagmabuka po Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'awanu alal ismi wal udwan ayaw ka magtulong tawang minsan pa maglanggong magtaymanghod magkampong magunuduha ayaw ka magtulong tawang paparkala pardusahan pa Allah Ta'ala iwan paparkala hikapagbanta niyo habukon sara aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala so manjari mga palawan ha may Islam amuyad to invite ka to sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuyad to in ikalima ay ikaupat amuna in law na wasallu billayli wan nasu niyam ando pag sambahayang kamusindum ahal in mga tao natutog di haini ini haantara mo iwan Tuhan mo Rabbul Alamin amoy in law ta maaun in parsupatan mo iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala amon dihilan mo waktu isab ingin hawaran mo umaluk patuhan mo Rabbul Alamin sin kamu hadja amuin wayroon na kita kay mga supaya mauning ka-ikhlas patuhan Rabbul Alamin ini pagbiaksa kay mo si Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin mahinang mukhlis ikhlas sa pag-ibadat po Allah Ta'ala among biulan sa kanya ko pagsambahayan kamu sindum
hal intaw natutog wayron na kita kay mutupot tunggal in Tuhan Rabbul Alamin amon himinan sindaakan iban nagtatag-ipon po Allah Subhanahu wa Ta'ala hasupaya hakatan parkala kay ibanan amuin biutang sin Allah Ta'ala insara kaniya amuin subay niya hitapok di hipakita di hipagriya na di kau mabiyaksa magpakita-kita magparungdog sin ibadat mo sab na biyaksa kau amun timindog sin tungaandom isa-isa mo hawayron makita kay mutupot tunggalin Allah Subhanahu wa Ta'ala hikatubo sin ka ikhlas habi pangatayan insyaallah Ta'ala mga palangon na agama Islam bang mayan niya to biya dagbos lang tarumag busagin hawaranta muna dahon takamu magtaat po Allah Ta'ala magtaat Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin paragbos kunin agama hagin hawaranta sarta pangadatan pang hinukato sin agama Islam inggo niya lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala habayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hayni ihinakusan lang na tadkhulul jannata bisalam bang niyo nahinang inupat barkala yadto magpanalam kamo pagkahini manusia magpakaon kamo kakaon iban magsugpat kamo sin kasila sa antara sin kamo magkampong iban sin magtahajjud kamo sin tungaando mahalin taw natutog insyaallah Ta'ala makasud kamo palam sin surga halam ka sa jaitraan halam kasanyangan sa sin Nabi sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah mga palangon agama Islam dito na muna patubtuon in wasihat sin kami mahapon ini murah-murahan aon faida nakawa iban aon lang tapangadyan nakawa sin ako iban sin kita niyo kataan insyaallah subhanahu wa ta'ala hakabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin panagnaan pagwasihat niya dito ha Madinatul Munawwara hawakto siya naghijra madto pa Madina dari Makkatul Mukarramah amin pay nang parsababan panagnaan kay Asud hi Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu pa agama Islam halingkat sin kakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam haamuin long takita hadja in kaulpiil niya iban sin lingkat sin umbang payaw niya amuin kita dong kanya in law ta sipat sintaw amon mukon magpuputing sarta sing kabtangan gimo ading harila niya amon kabtangan kasilasa kabtangan hikalok sin pangatayan kabtangan bukon maawnin paghilo antara sin mga manusia insyaallah Subhanahu wa Ta'ala murah-murahan bang awn ing hamakabtangan kay kabtang sinako aboy lang ta nakarugtol ataw kan nakasiha dayng haamuin kawayan sin Allah Ta'ala inadtore nga kasaan ko hakaw ko sin lang tapang hati ko iwan ka lang masing panghati ko iwan lang ta sa syaitan arapon bang ingkabtangan na kamo lang ta hakawayan sin Allah Ta'ala wala nakarugtol hasara sin Tuhan Rabbul Alamin hakalam sin Allah Ta'ala hasun na sin Nabi Muhammad sallam inadturing Allah Subhanahu wa Ta'ala amay ito yung tatbikunta amay ito yung namunlaw tanggaw taanta iwan kawaunta pusuunta sarta parang puso na ginhawawaranta insyaallah Ta'ala mang mayang kita niyo mabuhi lang ta pag-iman po Allah Subhanahu wa Ta'ala sampay sa muklas ng hadunya ini halam nagrida law tahaakam na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nagrida magtaat patuhan Rabbul Alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.